Gao pe gogbagba to mo ba me subola www.fkumoyila to gather today eye and to begin to lift our hearts and our prayers to mia the Lord, komia to be hear the jukwe word mia of God, egbeoji to hear eye the mia truth of je God. Yehowa So kafokafu as we prepare to esi come into meke His presence, the Bible nye says, le the jadrano psalmist King wo David said, come into be His mia presence va with epe nkume la thanksgiving. ogbo Come bibla into me His bena courts with mi va praise. epe nkume pe So let's do that now. mia Let's begin to fe think of agbao things in our pe mia life that we fe can be thankful eji for. pe jiji pe jiji o mercy, kata God's eye forgiveness, mau His salvation, enye amenuvela His healing, enye nubla nkola all the a good things in our chekemi life. eye wo Let's just begin a to thank Him yodomi and stir our hearts. And we eye give you na thanks, pompo ne cho jameke na chihane cho We just jameke want to thank you, Lord. eye haije Come into enye your bena courts with ma praise. omiede akpena o ajabe Come tanye into ma your omiede presence with akpena o thanksgiving. yevo anku me be na acho nye voda do Let's sing ken together. yo kata nya I jihare come ji before you today, ajabe me vo anku me gbe and there's just one thing that I want to say. nde ka kwele jo nyebe ma brona o enye fofo akpe Thank you, Lord, for all you've given to me, no sian sikene nam for all the blessings that I cannot see. bre ya ira po me bi de sia sikenye nku ma te ma kpo la apeto akpe na o Thank you, Lord, with a grateful heart, with a song of praise, with an bre outstretched akpe arm. da vo sape ji pe nya gbogbo o bre Lord, wo nukun do wo la apeto mele akpe dam na o thank you, Lord, apeto mele ho akpe dada thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. fofo akpe For all you've done in my life. For all you've done in my life. na no sian sikene wo le nya agbe ame You took my darkness and gave me your light. e ne de nye vichi o kata da e ne cho o agbe la nam Thank fofo you, akpe na o Lord. You took my sin and my shame. ne de nye nu vo kple nye nu pe o kata da Took my sickness and healed all my pain. ne de nye dolele o kata da You, Lord. fofo akpe na o Oh, thank you, Lord. With a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, I bless your name. Thank you, Lord. I just want to thank de ko me ji be ma de akpe na o fofo Oh, thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Oh, thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. fofo akpe na o la fofo akpe na o With our mouths, let's speak it out. Thank you, Lord, for ble this. ble ble Thank you ble for sese that. akpe na de siata akpe na de kemata Lord, thank you. fofo Thank akpe you na o Let's each one of us just speak out to the Lord. What are you thankful for? fofo akpe na o akpe na de enu sikene wo na la ta akpe na de wo nbra pokpo la ta pre o ho pokpo For my friends. sike so asi so nye pomi asi so holonya asi Thank you, Lord.
With a grateful heart, let's sing together. With a grateful Ple heart, akpe d'avo sa pe with a jila. song of praise, Ple ehadijiola. I'll bless your name. Makafu wonko, maira wonko apeto. Fofo akpe na o. I just wanna thank you, Lord. Oh, thank you, Lord. I just wanna thank Mada akpe na o de poma. you, Lord. Mele gbogbo be fofo akpe na o. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Jesus, thank you, Yesu Lord. apeto akpe na o. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. Yeah. Thank you, Lord. Fofo akpe. Jesus. Yesu Oh, akpe. thank you, Lord. Thank you, Jesus. Yesu akpe na o. Amen. Amen. We give you thanks. Let's applaud the Lord. Ma o tenya akpe. Applaud the Lord. Let's give him thanks. Thank you, Lord. You have been good. Fofo akpe ne Oh, wo you've been nyu na so mi. good. De nyu ale gbegbe. You are worthy Wo of our je. praise. Wo je. Worthy Be of ma it. cho nye bubu pe Give nye our lives to you afresh. akpe d'avo Give sa our ona. lives to you, Lord. Ne na mi akpe apeto. Worthy of every song we could ever sing. Bobo na vila. Worthy of all the praise we could ever bring. Bobo na fofo la sike mi Worthy matem of akpo. every breath we could ever breathe. We live for you. Jesus, Yesu. Jesus, the name above every other name. Yesu bon kwa potana nu ko kasata. Jesus, the only one who could ever save. Yesu bon kwa potana nu ko kata. Worthy of every breath we could ever breathe. We live for you. Oh, we live for you. Eye mi cho mi do mi ape jio de jina o. Like you, there is none beside you. Open up my Ame ade ke me li abe wo ni o. Ai ame ade ke me dongo na o. Fill me with your heart and lead me in your love to those around me. Jesus, Jesus, the name above every other name. Yesu bon kwa potana nu ko kata. Jesus, the only one who could ever save. Yesu wonya me ma ke mi matem akpo ko mi be nku o. Breath we could ever breathe. We live for you. Oh, we live for you. Mi do mi abe jio de jina o. Holy, there is no one like you. There is none Kwakuto beside you. ame ade ke me li abe wo ni o. My eyes Ame ade ke me dongo na o. show me who you are and fill me with your heart and lead me in your love to those around me. I will build my life upon your love. It is a firm foundation. I will put my trust in you alone. Makade jio da apeto. Will not be shaken. I will build
is none beside you. Open up my eyes in wonder. Show me who you are and fill me with your heart and lead me in your love to those around me. Holy, there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes in wonder. Show me who you are and fill me with your heart and lead me in your love to those around me. Oh, lead me in your love. I will build my life upon your love. I will build my life upon you, Lord. You are the rock. You are the rock of my salvation. And I will build my life upon you, Lord. Holy. Lord, we just say holy. There is no one like you. There is none beside you, Lord. Open up our eyes and wonder. Open up our eyes. Let's pray that, God. Open the eyes of our hearts. Open up our eyes and wonder, Lord. Jesus. Praise the Lord. The time, the hour, the moment has come. Say amen. Amen. You will join me. Now, listen, to welcome the man of God, the anointed man of God, the international gospel evangelist, teacher, preacher, evangelist, a walking Bible of our time. As you join me to welcome our pastor, the evangelist, Dr. W.F. Kumuyi, to the podium. You are welcome, sir. Praise the Lord. If you are waiting for great miracle, global explosion, I said, praise the Lord. What a wonderful way to end the year. And whatever good thing you have got during this year, all the various global crusades in multiplication, all of them put together, and the Lord is going to impact your life from tonight in Jesus' name. And whatever water has passed under the bridge, all the bad things that happened all through this year and in the past, in your life, in your family, in your community, an end is coming today. Miracle. Manifold miracle. Maupe nukuno. Multiple miracle. Maupe nukunu gangao. Manifested miracle. Mau ao nukunu gangao. For you. Nami. For me. Nanyeha. For everyone. Namia dometo de siade. Tonight, Zaya. Elle jegome. La gbeume. Le yesu penkome. Tika wode ha. Father, Fofo. we thank you Miede tonight and akpenao. bless you. De fiensi ata. You are the God of Wenye yesterday, mau yikeli nenema God cho. of today, Yikeli the egbe. God Mau of tomorrow. yikeli
etsɔ la vava eli esia yina viwo eye ɖeɖe metea nu o eɖea o nu se fiana kokoko mienye be le fiesi ya la le wo nugbedodo yi ke me da ƒua o ta mienye bena ele amewo yra ge edza sra mi kpɔ akasi ame sia ame ƒe agbe le Yesu ƒe ŋkɔ me tso ɖeviwo dzi va yi ɖe tsitsiawo dzi tso suetɔwo dzi va yi ɖe amegãwo dzi o ame yiwo keke katã le dzidziƒe le afi sia afi Mawu ɖe ɖokuiwo fia wo ɖe lɔlɔ̃wo fia wo ɖe ŋusẽwo fia wo na ne nukunu ƒe agbɔsɔsɔ na kaka ɖe teƒe ɖe kpekpe na ame sia ame le Yesu ƒe ŋkɔ me Mawu ɖo kpe dzi le agbe sia agbe me miede akpe na wo be ne wɔe na mi le Yesu ƒe ŋkɔa dzi miedo gbe ɖa le Mawu yra mi bɔbɔ na anyi eye magblɔ no be ele kpɔ mɔ wò mɔkpɔkpɔ gã ma ahe Mawu ƒe nukunuwo va gbewo me makplɔ va Mawu nya me afi ne miado gbe ɖa fiesi ya dɔwɔwɔ ƒe agbalẽ ta evelia kpekpe blavevɔ dɔwɔwɔ ƒe agbalẽ eta ve kpekpe blavevɔ evelia ebe mi Israel ŋutsuwo mi ɖo to nya sia Petro nye ame sia le ƒonu le Pentekoti ŋkeke la dzi elabe woxɔ ŋusẽ gbɔgbɔ kɔkɔe ƒe ŋusẽ va wo dzi eye gbɔgbɔ kɔkɔe geɖewo me eye ŋusẽa yiwo xɔ wo geɖewo me la gbɔgbɔ kɔkɔe yi ke le wo me azɔa ele zãwo eye nu yi dava tɔ dzɔdzɔ la ele ɖe fia dzidzime yiwo la vava le gbɔgbɔ kɔkɔe ƒe dɔwɔna me nubabla xoxoa me la fofo la wo ɖe ɖokui tsɔ fia vɔ ne kpɔm nubabla yeyea Mateo Marko Luka Yohanes kaka kɔ ɖe dɔwɔ ƒe agbalẽ me la miakpɔ vi la ƒe dɔwɔna vɔ to dɔwɔ ƒe agbalẽ me la miele gbɔgbɔ kɔkɔe ƒe ɖeɖefia kpɔm eye nu yi ke la va dzɔ la ele ɖe fia ta be Israel ŋutsuwo mi ɖo to nya siawo ne ese magblɔ be ne ase nane la dziƒo hã aɖo to ne ese Mawu nya exɔ Mawu nya ne tsɔ nya wɔtɔwoe ene nye be enya ya ye tɔyea nukunu dzɔna le ame ƒe agbe me eye eɖe Yesu miaɖela miaƒetɔ la miaŋkɔnɔla nukunuwɔla gãtɔ yi ke nɔ anyi kpɔ eye gale fifia la ele ɖe fia wo Yesu Nazaretɔ la nutsu si nutsi Mawu na kpe ɖo dzi nu mi le nu dzɔtsuwo kple nukunuwo kple dzesiwo gbɔgbɔ kɔkɔe yeyae le ƒonu to Petro dzi be miaƒetɔ Yesu Kristo la yenye ame si ke Mawu tia Mawu siamina ame si ke Mawu dasi ɖe dzi ame si nutsi Mawu na kpe ɖo dzi nu zaya ele gbɔ o mebe fi ne le fifia Yesu le afi ma le gbɔ o miaɖela le gbɔ o miabe xɔnametɔa le gbɔ o miabe dɔyɔla nɔ te ɖe gbɔ o Mawu tiɛ eye wòna kpe ɖo dzi nu mi to dzesiwo nukunuwo kple nudzɔtsuwo siwo Mawu wɔ to eyama dzi le mia tsitsina la me abale si mia ŋutɔwo mienye ene miese ɖaseɖiɖi geɖewo le kekea me nu si Yesua wɔ nu si Yesu gale wɔwɔm nu si ale ke ŋusẽ le Yesu si nutete kple ŋusẽ yi le wo si nu yiwo wòate ma wɔ ebe mia ŋutɔ mienye tso zã yamedzia edza se nane le lãwo me mebe edza se nane ŋkɔ le ƒomoa me edza kpɔ nane le numetoto yi ke na wɔ me zã ya le Yesu ƒe ŋkɔ me kpekpe bla vevɔ asiekea le teƒe ma ke ʋu Bibla kplɔm ɖo ebe nyatɔe nye nugbedodoa
what Christ did. O gbolo nu ike Kristo wo na mi chan ba yi happy o ke. E ya pi o ga fon to me kuko dome. Ebe ye be don na me to te da fi ma o. Me we chan ko a e bo yo note o e ga poto le wo me gbe. Ma gbolo na o be. Da se di yo kata ne sin. Le fe ya me a. Oh. Ben Yesu wo nu ya deke e wo nu kunu o e wo jesi wo a. Yesu fun kuna nku agbato o. Ena bafa o swanson li. Ena be efu yo ngena mo a efu atrocha. Agbeyo kata be jigban la e do odo e de gboki do ojo e de cancer do oda Yesu ame yo le ekudonu go han la e trogbo agbewo Yesu e de covid be do de leike to fifia la molem la e deda e ye wonu kunu josuo la megedo pa gbeme azon o ha o gamea su nugbedodo anye miato bebe ngbedodo a miato e nugbedodo a enye miato elabena nusi anye miato elabena ma ope nukunu miato e ma gbolono be nukunde le chola gbome le zayame nu maten yo le zunu tete la gbome nu ike di me khose po nu ike nu me donu do ele cho la gbome zayame e me ke na wo de ka pakle mo pe ngbedodo ya ma ope nu du anyi ya ma ope nu se ya le do sia wogele wa gbeme le Yesu pen come elabena mi akple mi avio ple amesio kata la joge mi avio aja honukunu zayame bebe son hell how le mezayame so kede pepe la fisia fi titiao deviao vito vino nukunu le gede nyapa gbeme pipi black ton va shekelia le miele pipi black ton va shekelia ple amegede amesio la joge ame yo jijicho Jerusalem a joge gonbe ame sio la joge vi na Jerusalem allo la joge na fils de gbogbo ko ya didi vale ame sio la joge ma globe ma upenu se la kaka ananukunu la kaka da fisia fi ple not just a few. Menya me video lo ple amegede alesi mia peto mia maula ayove to enye ngbedodoa zaya pe maunya petanya yenye nukunu gangao yo lina mesiame tio Kristo bon bonambe amen le radio ajida nukunu gangao lina mesiame me miamene ni ya honukunu zayame me miamene ni le nukunu afogele zayame kwasi jimakpoda don wibe le takpepe o me leke alo radio jirekea amesiame no nyasem ye jijire no na mesiame meboa maglobere jiji la no mewa ye benu ye jipola ona o nukunu gao lina mesiame jo Kristo bo nous fiam ya mede do pe tomena mi nous banto khocho ple alo de popope nous kunu cho kluvinye nyeme nous felia nous kunu na nkwabato maula magblonkobe elenku vugena mu agbangba ne weya oji me ponu po le maunya ya penuwa nemye yo apeto Yesu penko ya ikenye kekiame pekekelia akponu babede ne weya fifi mi lea me ponu po Yesu penu sea adidi de jio akasinkua avunku vinao le Yesu pen come nenyebe nkua ekpona nu fichi eye mekpona nu nyide o maglobe nkuo ben popo
In Jesus' Amela name. ko to zanya meji le Yesu pen kome. Ye nu ton liya. Ye nye nukunu na amesio kata kwese. Nu kake jim ne leo. To the right place. E mato no be te fe ntoto ya neva. Te fe ya neva ya. Yesu agbo amesike do amesia me. Pe hiya o chine. Zaya o hiya o kata le podo nchi le Yesu pen kome. Nukunu na me yo kata le mawajim e yo kwese. Blena ma sebe apeto me kwese. Nenye me ne de khose ba fo. Ne de khose ba fo ba Yesu boa. Nu kake nya gbale jiwa. Ana odonchi le zaya me le Yesu pen kom se sema me. Blena be amen. Hallelujah. Nu banto de kokpo. Pe nukunu chokulu vinyenye me. No vinye ma khle nu tinya de now. Le Yohanes pa le tanyili ya me. Yesu le tanya ya pe comme jejemela. Yesu na me o pa gbe o trom. O pa gbe o no to trom. Eye amo pa gbe no nyonyom no keklem beji. Eye Yesu nana mo yo me pona nu nui de o la po anu nui eye le tanyili amele Yohanes pa gbale alo nya nui me ya Yohanes fo nu to kude de popope nukunu yike nana alo lina me yo le kluvi nyenye me do gbeda be de la Yesu yike pen kosem ne le zaya me de I affirm the Savior is Mado here pejino be tonight de lama le gbo le saya me adewo everyone nya out do of me to de pepe bondage de in sia de Jesus' cho nya pe name. kluvi nyenye me Look at the story le here Yesu now. pen ko me In ponchi nya da John cho Biblia na pi plan do e from verse Yohanes tani 32. pi Biblia ton vo And ve ye shall know ebe ke the mi a truth, jesi nya te pe and la the truth ye nya te shall pe la make you awo mi free. ablo de vi we Ye shall know mi a the jesi truth, nya te pe la and the truth shall make nya you te pe la awo mi free. ablo de vi we Christ came to the Yesu people. va ame He ogbo wanted them eye o jibe to know wa the jesi be truth, wa jesi nya te pe because he knew e la be Yesu nye that be lies, agbe ala deception, alapadada and the falsehood of amebeble idolatry tron will subo bind subo people, e and will gbanankuna keep me on binding people. eye o The children of blana mo Israel at lena that mo de time babla me thought Israel they vio were the le maila greatest people o buinebe on earth. yo nye Their ame tradition yo was the kwasi chow greatest yo tradition. pe kotanu Their onao religion was the yo pe greatest subo subo religion, ye and they potana thought subo subo kata because of la tradition, nyigbaji and eye because of le religion, they thought agbenono they yo le were o free. de juame But ple nu they ona were ola in obi be bondage. yo vo And menye be Jesus said, yo nye kluvi "Ye o shall Yesu globe Ye shall mia jesi know the nyatepea truth." mia Can jesi you nyatepea imagine the susui Lord be Jesus telling apeto Yesu all those no glona Israelites, Israel to ya "You o don't be have the truth here." nyatepea me ko le Can mia you si o imagine Ah, all those nyawo. religious people ame ya o yo being de na told, sole menenema "You don't have ame yo the truth nyina here. kone ma That's why unenema you're not free." nyatepe me lo gbo a ye elabena shall know. o me jesi Tonight nyatepea you o will know. zaya me ya a jesi nyatepea I said tonight, bebe you zaya will know. eja jesi And the nyatepea Lord assures ye us apeto le that the nami moment you know kakade jibe no the truth, ne that ejesi truth nyatepea will set you nyatepea free. It awo says the nazu truth will make you ablo free. devi ablo devi What truth is that? nyatepe nye What's nyatepe he ka talking about? nyatepe ka Number ba nyaglo mo le one gba is the truth about enye nyatepe God. de kude Who ma God wunchi is. me They kenye ma saw wu God in their mind o as the susu na ma wu one who gave them o sickness, o who gave khone them sebe infirmity, ma wuye na who gave dolele them va yoji disease, ma who wuye gave na them yo mele yinko said ma wuye that's na the be yo will ti tepe de of ka God be for them. ma They were wuye languishing jinenema in bondage. ye o no nu They were kham languishing no in fefesem deprivation. na dokle They were dum languishing la in their gbegbegle no no me helplessness. e ye o laba And me they yo si thought khone
name de kemeleo obuibe ma opelolo nuina yewe ma enuma yo nya kude ma unchi vo nya tefe nye be alegbegbe ma ono kekea chepete nu vide kahena de mia katsamiata ba amesiame menye Israel to de kolo menye Yuda to de ko menye am yevo de ko menye me bodo de ko amesiame la pisiafi te pesia tepe le kekiame akho Yesu di sela ma chro voke akpo agbe mavo elebo wa jesi nya tepe ma kude ma wanchi nya tepe kude Kristo nchi be Kristo de kayenye mo ye de kanye nya tepe pe agbela ame adeke o nutu adeke o nyonu adeke o Israel to adeke o tron subola adeke o amadeke o la fisia fia madeke nto ma ba fofo lagbo negbe to Yesu de kakodio orwa nya tepe be Yesu enye mo nya tepe ble agbea eye be ya de kakoji agbe to na bana ye de kakoji khokoto na bana ye de kanye nu sevan fanto ye jipo dasireji ye de kae jipo chacho do dami odora nya tepe achokude gbogbo kokwe muchi benade gbogbo kokwe ya ye nye mo pe gbogbo yike penara menchi adonku muchi nao akpede onchi ne wa dogbeda adonku ejina obe wo kunye nu vola wa de mo khenu yo lenkona wa da alebe kpoda ebe wa alebo afa feto lagbo nya jesi nya tepela ye wa nya tepe kude wo to pagbeno no nchi no bi ketona sem ne me nya tepe kude doku onchi ola matema akpo vovo nya tepe nye ba mesia melanye gbadje nouveau la ame koko meyo le gomeo ameyo zomopo ameyo be yo nyanu ameyo be ye desuku gangao ameyo be yo nyenu seto ameyo be yo nye ame konkumeo ame ayonye bubumeo la bibla be wo 400 nouveau ye ma penti kokwela hiao nyatefe mala edola nye orwa nye habede chochi me denameo ekonyinyi me denameo ehame denameo enuma yo obune bena yo be donyu wo ade yo ao nyatefe kude maunchi Kristo nchi gbogbokoko nchi kude wodo kwinula odola nye anyama pe dona wo ha wanye bede yo to yo pe nu sema tema de yo to nu von simeo wo to pe donyu wo wade ke matema khocho nu von pe nu sela simeo negbe Kristo de kam be do yo wade miata le calvary la e ya de kako ya tema na mi avo nya tepe kudodo kionchi be nu von la yoni nu von wo la yoni wa khonya te baji se o matema dodo kio wanye bena yope dede popo yope jojo nyenye yope ale mawla khoyola Yesu de kakoji ole bo ato eye no khonya tepe magisia nya tepe ma de kaha ganye bena amesia me do la khwese amade maglobe obe ye kwese awo edura honya tepe agban afia kwaji se mawuya omivo eye ocho khose besafia dalomenami amesia me yike akho Yesu Kristo di sela eye la kpo dede mia jesi nya tepela aomi ablode viwe pipi blaton voton lia mi kpo donchi ple amea openu ona oda ple ale odonchi na wodonu nebe na Abraham pomea o mienye okweya obesusu gakpotole Abraham penyaji ope ekonyinyochi obe yo fio togbe nya Abraham pe jijime bio yoni be yo meno kluvi nyenye mena madeke po alakpa o me jesi nya tepe awode o me blonya hale nya tepe mo nya kata mi nya bono kluvi nyenye me na Pharaon no kata wa globe yo menya me adeke pe kluvi po o won to nye be yo nye kluvi
na asur be fia va ye ayoni kluvio na fia Nebukadnezar va ye nu kata wate ma globe yo menye kluvio pa o do menye be mai go han la yo nye Herodias be kluvio a e pe amadoli o gbona be yo fo be yo me le bablate o e vola o le bablate agbe yo no chava ye e bla o dadi e de bada ile o sia e bla o cho dadi agbe flo yo nto no va ye e bla o cho dadi yo le kluvi nyenye me o batema chitre azu ayatia de ke o mega no abe wo ne o sia anokpo gbolom ana lakpadam an obvious lie. ana pachokam pako be mienya madeke pe kluvio po o aleke wo ne globe mi azu ablo de vieux e ma ha novi edola jesi be kluvi nyanya de li yike blana me amegbeto kluvi yenye nouveau ne me nyanya tepe ma wa matevo vo zaya me ela po vovo ela be Yesu no tere gbo Yesu jibe cho agbo e jibe acho dede popo ma and now vo bala edola kwese be nenema ebe nonomelema ye hiana petola pe dede papo pepe blaton vonne Yesu donu na wo bena van bele glom na mi bena amesiame any ruler of the Jews, amedanye Yuda topa megao abe Nikodemo ene o any popular amesia medanye nyonu amenkutade le Israelia o woman, domeyo giving yikela gbenom le nouveau mela ni nouveau la aba mesia mekene la amesia me si le nouveau womula he might attend synagogue, eda yigbedo kome po he might attend oh eda ni bobo de me po Kristo pa ha bobo de me po eda de sole me po i church la fi de po ye etem do Kristo topen code no be William Joseph Stefano Miriam kleto alo Marie kleto novi eda yi de college yo sona Bible ale eba mesia me si que le nouveau womula nouveau pe kluvi o nya te pe nya ma kluvi nyenye ma mole elebe wa de gaocho kluvi nyenye ma me gbagbe agba amesia me si que le nouveau womula ne nyebe azon nya te pe eva do Pakbeuda de ya tema glonam fifiabe cho gbe o chie yenye devi yele no pa lome ye dada ba konu kakava chi va to di va di devi soe va chichim va desuku kakava no chichim va to doji da made atema glonam be ye fu kenkem cho nu von simea ye nu agba be mau dollar ne be ye mau dollar yin ye nu agbe a o de blibonto plo yebe susu meyo yepe nuona meyo yepe hadodo yo na molio no de kane le bebe meyo ne tete pova o toto pova o ne yebe etitre o allo non mede me ne va le de atema glona pobe de yeme wo nouveau poa anoko gloma be zile viobe yo mo nouveau poa yo mele kluvi nyenye de keme poa novi Yesu bede nyate penye bede amesia mekele nouveau homme la être un nouveau pe kluvi ke blaton bo atolia ke kluvi me no ape meda o ape vila no anyida no bi nyebe ape ma voix de li ape ma voix de li na mempeto katan yenye jipo ye nouveau subola wa mema ke nouveau bla o dadi de kosokosoa novi edanye nouveau sueyo edanye nouveau gayo ontone le pomo yo gaglagbeto yo bebemeto yo amesia me wonenya ha me le wo mu yo am bibla be klubi me no afa me da o vo villa ya
anɔanyi da aƒevi la anɔanyi da eyata mawuvi la va be yadega o me dakpe ne mawu la be zaya ele xɔ gaɖeɖe lo me be ele xɔ katutu lo magaxle kekebla tɔ vɔ adelia na wafi ma xli la me dzi be kekebla ne vɔ nea na mi gbagbia gbɔ kpɔɖa ebena miawo la mietso mia fofo si nya bonsam la me Yesu gbɔgblɔm na Israel dumevi be yi ke nya Abraham ƒe dzɔdzɔmevi be dzidzimevi bena ame mawo yiwo medziwo to ahasiwɔwɔ me o la Kristo yi ke nye mɔ la nyateƒe kpakple gbe la eva wo gbɔ eye wòle nyateƒe tom na wo nyateƒe yi ke womese kpɔ o nyateƒe yi ke womate ma akpɔ ɖeklemi ɖeke hã le nu aɖe o Yesu gblɔ na wo be mia fofo si nya bonsam la me mietso ye mia fofo ƒe nudzodzro miedzina be miawɔ elabena amewo la wònye tso gɔmedzedzea me mele tsitre le nyateƒe la me o mele tsitre le nyateƒe la me o nyateƒe aɖe le yi ke ɖena me nyateƒe aɖe le ke kɔna me ŋuti nyateƒe aɖe le yi ke nana me ŋusẽ ne abonsam medze si nyateƒe yawoa mexɔ nyateƒea kpɔ wa eye megblɔ nyateƒea kpɔ wa meda asi nyateƒea dzi eye nyateƒe hã mele me oa ekem la mate ma akpɔ ɖeɖe o ta miame yiwo katã akplɔ abonsam aɖewo hã miate ma akpɔ ɖeɖe o ame yiwo katã ye abonsam ƒe dzɔdzɔme le wo me minya nuvɔa no aɖe gɔme tutututua enye Satana ƒe agbenɔnɔ le ame me Satana ƒe de le ame me ye nye woyɔna be nuvɔ eɖanya nuwo katã eɖanya atike gãgãwo dzɔdzɔme nunyawo akɔnta nunyawo nyateƒe ma ɖeke ŋutɔ mate ma ɖe nuvɔ ɖa le lãme na wo akplɔ dziƒo nyateƒe ɖeka koe li le Kristo me nyateƒe yi ke tso dziƒo Calvary va ɖe Yesu ƒe nyateƒe ma ɖeka ye koe ɖena nuvɔ ɖa le ame ƒe agbe me atso nuvɔwo ke atrɔ wo keŋkeŋ akɔ ploploplo ebe ɖe abonsam nyamewo la tso gɔmedzedzea me ke nyateƒe aɖeke mele me o elabena nyateƒe aɖeke mele yama me o ne ele aʋatso kam la eƒoa nu tso ya ŋutɔ ɖokui me elabena aʋatsoka la kple aʋatsoka fofo wònye. And he cannot see. But Christ has come. That's why he said, the thief cometh not, but for to steal, and to kill, and to destroy. But praise the Lord, Christ said, I am come. Christ has come. For you, Christ has come. For your salvation, Christ has come. For your deliverance, Christ has come. And for your life, Yesu va be ya de wa gbe ya trɔ wa gbe keŋkeŋ ya na ma gbe na nyɔ ɖe dzi tsɔ wu Yesu va be miɔ miakpɔ agbe miakpɔe le agbɔsɔsɔ me agbɔsɔsɔ le sɔ asiwo zã ya me bebe le xɔ agbe ya le agbɔsɔsɔ me zã ya me xɔxɔ le sɔ asiwo zã ya me katoto le sɔ asiwo zã ya me ele mɔdzi gbɔna na o bebe gbɔna gbɔ o egbɔna gbɔ wo vɔ azɔ miagbɔ va kpekpe bla tɔn vɔ adelia die ebe eya ta miaƒe mɔkpɔkpɔ ɖeka ya ne vi la ye ɖeka si nu sia le ne vi la ye ɖeka nye nutete alo mɔnukpɔkpɔ ɖeka yi ke le mia si fifia le keke blibo la katã me na maɖe la kpɔ ɖeɖe la vo ye mawo la xɔe eye wa xɔame ma be wa dziƒo la na maɖe le dzi be yakpɔ ɖeɖe
eye ya toko tso nu fɔ ƒe kluvi nyenye ya mea ya yi ɖe fofo mavɔ la gbɔ ayi ɖe aƒe mavɔa mea ame ɖeka ya vi la ɖeka koe awɔ mia ablɔɖeviwoe mebe la wɔ ablɔɖevi awɔ mia ablɔɖeviwoe awɔ mia ablɔɖeviwoe. Be sincere with yourself. As you look at your life, ne le ŋku ɖe agbo ŋuti kaka be there are kɔa things, the years running to an end. te ye menye na no galele de nyema bia o be de ina church o nyema bia bia be de enye church sole church tela o nyema bia bia be de ese Yesu penko poa nyema le bia o be de ekpo de alo me kpo de abe me kpo de me troji me The name of my church alo ano gbagbo be church nya nko anyonto church gale miasi vo nyai bia mele wa enye bede nu nyatepe ya and this alo that makes you a numa servant of sin, yike a webe servant of eduna Satan. gangla Freedom sule is nu available vo wo me tonight. magbono be saya me ya Salvation is Yesu available va be ya tonight. degao Deliverance katutu is le fana available o saya me tonight. Can you be a man enough to de be sincere? atem A woman atonyao enough to onu be sincere? tuma lo nyonuma A boy, atonyao a girl de enough kajema to be tugbejema sincere? atonyao And na say, dokiu agblobe de egbela the day of my anye nkeke ma salvation. eke ma kpɔ dede ntɔntɔa ne xɔ nyame tsoso ma ava me na o bebe ne so nyame nene ma ava me na o elabe ne vi la If the Son, de la that's our Lord, Mawu vi la if the Son, mi that's aƒetɔ Christ, if the Kristo Son, ne that's vi la the deliverer, if the katu la Son, that's the mighty nenye one, be if nusẽtɔ the ya Son, therefore, Mawu vi ya shall make you ewɔ mi free, ablɔɖeviwoe la free ekema indeed. miazɔ ablɔɖeviwo I'm vavã talking to somebody dama there ɖe le tonight. seŋkɔnye ɖa ma hã awɔme ke le seŋkɔnye ɖa ɖe akpene mawu mebe akpene mawu The Lord comes down tonight. aƒetɔ la didi va gbɔ o le zaya me fi kake ne le o edidi va gbɔ o eye nu sia ɖeke ma nɔ aƒli me abe yalé o da ɖi o nu sia ɖeke me le afi ɖeka gate ma lé o abla o da ɖi le zaya me na kpɔtɔ anɔ nyi kluvi na nu baɖa wɔwɔ na nu vɔ o fifia magblɔ be ne dzesi nyateƒea be a menye be mawu lɔ̃ me menye be Kristo Yesu va be ya ɖem ye menye be gbɔgbɔ kɔkɔe le ƒo nya ɖe nunye be ma axɔ nyateƒea me dzesi nyateƒea be menye nu vɔ la eye me hiãna dedekpɔkpɔa eba me sia me si ayɔ aƒetɔ la ƒe ŋkɔ la woaɖee dede le va na wo zaya me lo mawu nya ba kpa velia zɔ ye nye nukpɔkpɔ ƒe nukunu na ŋkuagbatɔwo nenye be to agbeyame ye me kpɔna nuwo ɖe nu ka te ma wɔ bebe ne le agbeyame ye manya tsɔ me yi ke li na wo ɖe mele ƒonu na ame yiwo ŋku gbana le gota ɖeɖe kolo nyame yiwo ŋku gbana le gbɔgbɔ me nyame yiwo susu me do vivitsi na nyame geɖewo li ya nyabe susu me do vivitsi nyaba nyasa do vivitsi evɔ mie be yewo de suku kɔkɔ yewo nya nu kaka glo yewo kɔ ŋkume kaka glo yewo de dzutawo kaka glo vɔ nyabe susuwo kple nyaba nyasawo katã wo do vivitsi nu katã elabe mi menya vovototo le nu baɖa kple nu nyui wɔwɔ dome o mi menya nu yi ke nyɔ le Mawu ƒe ŋkume kple nu yi ke menyɔ le Mawu ƒe ŋkume o miabe susu mo do vivitsi ame geɖewo ame ɖewo hã lia le gota hã womekpɔna nu o vivitsi tsɔ wo me ame mawo hã mɔ la ƒoŋku na wo vɔ miame yiwo miaba nyasa me do vivitsi hã meka vivitsi ɖe kpekpe me ke miele o la aƒetɔ la klẽ ɖe mia dzi la ƒoŋku na mi ame ɖewo womenya vovototo le agbedzɔdzenɔnɔ kpakple mawu subɔsubɔ dome o wɔwoe ya tsɔtsi dede ƒe nyakoe wɔnawo aɖe tsi ato teƒe vovovowo yewo Yerusalem kpɔ yewo kpɔ Yɔdan tɔsisia yewo yi fi kple keme vɔ gbɔgbɔme la ŋkugbanawo
Amadoa. don't know how to carry Womenya themselves leke or their wa emotions. lebe na The odokio. people who are Aleke wa blind duwa completely dokijio. in their lives, Amomokata they na are gobe here nku and bana o le there, gbogbo and me. they stumble, Amadoa and they don't know what they vonvon stumble ye on. nu vide ko wa clean wa as a janyi. vehicle Vo of ma gblo na obe sight. saya me la. Apeta la punkuna olo. Good alpha Dona be location, amen. Lagos headquarters, miracle explosion. Maklobe Amen. mau vio kata le senkonye da mi dona be amen. Mau ana nku agbato aponu macho pode nuade ike sokpakla me siame. The sight Plondo nyude Kristo de the light enye of the world, the keka me be light of kekeli everyone Kristo that enye comes kekeli into van this life. vato It ike says ba in keke Mark yame chapter 10 verse 4 Marko to say, tawolia and he came to Jericho. be Yesu ba As Yeriko he went out eye Jericho esike o to Yeriko with inala his disciples, and a bebe great nu son laola number of be people ameha died, gande but kuledo Ananias, the eye son nutu of ade yo na be sat by the Batimeo wayside yekenye Timeo vi begging. la no moto And no that's no biam where man eye will end. afima ye nutu ya na menya o ye pa gbe ya He'll atotedo eventually be begging elabena akpoto anye no biala ano no for food. abiam He might not beg Dohi. for position. ano man He ma might bia not beg for be authority. yanye Eventually, ache yanya me ganwolo this vo man, nutu he ya was rich. enye He had kesi no to everything nu sianu at his fingertips. lesi Talk about riches. no be Talk about kesi no no a houses. Talk about no ba property. pea Talk no be about domenyi no a authority. no be nu Talk se a about long leg. no be Talk about contacts. He had it nu all. sianu le ntu ya si vo He was blind ntu ya to eternal nku life. gbane matema kpo agbemavo ntu ya When he got to the ebaku other side, yo yi ke yo go ke mi ajivo ile etiepela ebe no kukudem ebe na fofo Abraham, fofo I Abraham beg me of de you, kuku now if we remain blind navi physically, ne nku gbano le gota spiritually, nku ga gbano le gbogbo me intellectually, le susu me emotionally, le anyasa morally, me if we remain na blind, nyebe nku o alo eventually ekpoto le we'll vivitima become me a ya pagan. abatro And so zunu this biala man, as Christ ale nu came, tuya he Yesu was bala blind. ono His moto son was physical no no biam eto blindness. anyenye Then gotato he said eye in verse 47, pikibla he nevandre said in lia verse 47, pikibla and when nevandre he lia heard eye si that o it was sebe no Jesus Yesu of Nazareth, Nazareth tolaila blind physically, nkubane le but gota he was not vo blind nkume intellectually, gbani le gbogbome o spiritually. He heard yebe susu mo it to was bibiti Jesus o Christ. esebe Yesu And the ye people that were not blind, ye ameyo nkume gbana o le gota vo nku gbano le gbogbome la wowe alo koklo Yesu aro ho wo ha ole ahwa me klo Yesu aro ho Jesus of Nazareth, ye wo sebe God Yesu anointed him Nazareth with power, tolai and the Holy ma o Ghost, tonu se he went about siamine doing good, ele my nwe time wom has come. ebe a Jesus yahanye of game Nazareth, aso a man Yesu approved natetola of God sikeje by ma o miracles, dasido signs, and amesile wonders, nukunu is okle passing jesi by. omla My time vale has yiyima come. o game He asuna mazo heard, and ese what he heard, nu yo he sela acted on edafo and deji received eye wo his kọ sight. eye wo And kpọnu tonight, what you hear, magbono be zaya act nu on, isem ne lere receive dafo deji your sight eye in akpọnu Jesus' name. Yesu penkome Hear, I you say, believe, you act akwese, on what you hear, adafo and what deji you hear inu will ike bring sem ne le ya deliverance to you. ahe doyoyo vana o Deliverance to you. ahe fufu Will bring kpakpọ vana o freedom anabe to you. akpọ gadede blibo He must vo say elebe unto the Lord, odola ponu approach the Lord, na peto what he agogo e wanted. eye He began agbolonu sike to jim cry wo lela out ne and say, ke ale nutu ya Jesus, dasi lidodo me Son le gbọgbolo of mbe na David, Yesu have David vila e on gbonye nubla me. nui This man nutu was ya intelligent. enya He knew nuto
enye tears forever flow. Bede. And all my zeal Be no longer nye dati o ano sas ano kokomdi apeto o de ka kue atema khonam I brought all my money. Ela bene me gacho nye gao kata yide gbeto khome ha ma kata matema anama kponu nenye pe meide silo to sisila me bele ti han la nyenku ma hu enyela bene idoli yo Yesu ye doli na mauvila ya kponu ye benu kunu avame ma gblona obe wo khan zaya toto Yesu awonu kunu na akponu your healing will come. ayodo Your deliverance will come. atuka o So he cried eye out wo doli in the public. la me ha o katamelo Not ashamed. ye nu tuya nu ha me pe o He knew me me pe la modo me o everyone enye bena that God amesiame attention. yeke Got that attention doli na in Yesua the public. la me The ha o do me yo that had a withered O hand ponu in tuma. the public, stretch out thy yike hand. la me ha do me Yesu gbene bena mlo wasi la modo me ponyo numa yike huno kokom le nu povie vesom la me o ha do me ebe ne matema kasi ye pa wu to gakola la me ha do me ma po zake o ebe gbe khokho va ape siame ela bena eyokata enye gaglagbe ponyo numa yike na bi fam le Yesu afọ oji chepe edao no tutumda Yesu gbene bena wo cho nouveau gbogbo o ke o ha ambe ha do me o numo katale ni tu ha nyebe nenye bena ma khona ne chapetola sila nyema ala labere ma ba dogo Yesu ale kona me o au gaglagbe ma wele ebe Yesu ma ubila ekponye nu blanui David villa kponye nu blani zaya me ya akponu blani na o Christ, me globe in the name of my Father, Yesu ntonya tonye benko enko tonye benko nye Timeo can I tell you about Yesu maglo Timeo benya na wa abe ambema lona me penya gbonto ya aw enye bedi menye tonye benko yo menye to benko yo menye miape jumega benko yo la konde kemeli yikona megbeto yikeji ole be mi ato akpodede na menye Yesu penkom doli be Yesu David villae bonye nubla nui nyama jeola ponubla nyina na Muhammadele va otroya be maune ponubla nyina ya oh nene mai maula imagine to maula de o nene mai maula yodo nubla nyi popo me katutwa vanale nubla nyi popo me tona jirana mido na chifoyi mesena mado glona bem ye nana hamenu de dodo nunto ye nana nuolia de gameji ye ogbo apeto be jibe na mai jipo ye ne me jipo ne no hu nu jogbale nyamento akpobe homa me sogbe kekeke no bi anu ma de kento me plo me na jipo Calvary ye maupen bre popo chona vana denamen maupen bani popo me utona denami ye sayala mau ya ponu blanyina peke blane vonilia eye amegede o bludeta bena wazidodue amegede o bludeta be wazi ekpe wonya memao yo le mo khemne ga me gado mo wawe nane change do wawe nane nululu do alwati no pedo ne e ko bom la fi ma si do dui now they could give him whatever eye do hi watema na nu si anu bo wo matema na wakonu o wo te choke kia mepe nu yo kata to menyo to kata yo ke kia mede watema na nu kata ba no binye o matema na o dede popo o matema na o monu popo na jipo nu tu ya nye e ya tayo glo ne be na ne zido dula e ga toli se side be
be o David vila bo nye nubla ni kekebla ne va sheke tete Yesu tode titre globena o nutuya Yesu benu ona ewo tode Yesu ji wo ha onu ona ana Yesu Paul sayame elabena ne de popo ya fufu popo ya nunwe ya yo kata benya glomi le otro ya ne ji ale me o nenye be mi globena kwasi ji o me kwase be jifoa acho de lemena o apetola cho de lemena o sayame la acho nouveau gbogbo akeo atro wa gbe no kenkem eye apeto acho de lemena o Bonabe amen. If you keep quiet, Vone zidorui ne bonu jo mianu dadi. drop your head. Eye jo bobota. And then other people are saying, Ye ambubu gbogbo apeto want salvation, o khonamula. forgiveness, Chonu vonyo kemela. redemption. Demula. You say, Ye wabe o nyame na church tomanye. O pa mi yawe o jimi le church me. how are you born a Christian? Deka o ma jamare ke Kristo tawde awde. O te jole church home. Menye church to menye mauvio. O te jole bujarope me tai na nya tete ore. No vinye. Does that make you a sheep? No. Menye be no jiola fiyo wona tojibule a ego menyi tojibule awde. Bibla bo kata onu von eye mo be ti kokko hian o tin ne chibe de la ne cho de le menaye bibla ba peto nyenye sila apeto nyenye gbegbela ne wo troya ekele senkonye fifia ne yo Yesu penko a o Yesu me khoji o sela me twa gbenye na o la ma gbo na be de la bana o me be toyoyo la bana o eye wo yonkwa agbatola blone be na wo jina jeme titre ele yo ji una wo jina jeme nu kakele pomo na otroya game asuazo bebe ava menao And now in verse 14, verse 50, blaton lia ke sike wo depe awu because that fukpela elabe awuma elebe cha plomni the life cha pa almebeble alakpada dan kwa gbagba cha pe agbeflo nono cha pe nu ono kata yenye awfla ya mayeke odoa edawa fugbe oha zaya nu khokhwa acho fugbelo le Yesu penkome and then all that you can throw eye na temacho numo kata fugbe na mare le Kristo yeye le wa gbemele Yesu penkome eye wo chitre va Yesu gbo wo chitre va Yesu gbo fotaji na pobonye ne me va Yesu gbo wa everything he heard nu yo kata o sea anye nu gbolo came to Jesus. va Yesu gbo ne me va Yesu gbo wa ye pe li dodo kata anye nu jojuro He didn't come to Jesus. ne me va Yesu gbo la ye pe mi titi do memlanye gbo kata anye nu jojuro ne me va Yesu gbo la The resistance when the people nu told yo him, "Shut kata up," ya and he mo told wonema all that nu ma populimo kata anye nu gbolo final thing enu mamleto nu ganto nu potia ike nana katutu ple dede pokpori ike hea toyoyo vana ike hena nukunu pa gbo sotora me pa gbeme nyi be na va Yesu gbo o yeye de la is a healer, toyola is a deliverer, katula is a destiny. eye trona amepe chome trona me pa gbe anachome nyui anwasio va Yesu gbo eva Yesu gbo mebe va Yesu gbo wa me mari ha ava Yesu gbo Isaiah me ava Yesu gbo o ya va Yesu gbo Yesu ade bebe sese ojo ne va Yesu gbo anna o doyoyo ne va Yesu gbo awonu kunu now o wa fika wa me mari ha eva Yesu gbo
eye ne va Yesu gbɔla nokonu akaka de wa gbedzi le Yesu ƒe ŋkɔme. And in verse 51, Ekibla tɔnvɔ ɖekea Jesus answered and said, Yesu xɔ edzi gblɔ nɛ bena what wilt thou? o nu ka dzim ne le be mawɔ na woa. And the blind man Kɔ agbatɔ la gblɔ nɛ bena Rabuni bena makpɔ nu that I, bena makpɔ nu that I, bena ma nu ka there are people ekpe ame aɖewo li come to ne wova gbɔgbɔ gãgãwo alo le se mawu nya le yavalawo dzi alea eye womegblɔ be bena míakpɔ nu menye míawo be nya ye o menye mía adzesi awo tse wɔ tɔwo mawo tse wɔ tɔwo be awo me va Yesu gbɔ aƒetɔ la mawo vi la ɖela katula nu ka ne dzi be ne wɔ na wo ŋutɔ eyɔe be aƒetɔ ekpe ebɔbɔ ɖokui la medo ɖokui ɖe dzi o eva fofo la gbɔ eva blemamawo la gbɔ eva mema yi kekeke blibo la katã ƒe dziɖuɖu la bɔta na ebɔbɔ ɖokui eva kpakple subɔsubɔ ƒe nɔnɔme beva be yasubɔ eye Israel o beva be yasubɔ wo fofo wo tɔgbuiwo eba aƒetɔ ekpe aɖokui bɔbɔ nɔme ebɔbɔ ɖokui eva kpakple ɖokui tsɔtsɔ na ƒe nɔnɔme aƒetɔ azɔ nye meganya aƒetɔ la gbenye dzi o nye maga ɖu fia ɖe nye ŋutɔ ɖokui nye dzi o ewoe la ɖu fia ɖe dzi nye azɔ woe nye aƒetɔ nam eva kpakple ɖokui bɔbɔ le xɔse me exɔ Yesu dzi se ebe woe nye aƒetɔ nam menye tsɔtsia menye nya be ha ye nye aƒetɔ nam menye tɔgbuinyewo nye aƒetɔ nam o awo wo ɖeka wo Yesu ɖeka aƒetɔ bena ma kpɔ nu ekebla tɔnvɔve Yesu gblɔ nɛ bena hei wo xɔse la ɖe o Zaya ayi aƒe me kple dzidzɔ ayi aƒe me kple ɖeɖekpɔkpɔ ayi aƒe me kple katoto ayi aƒe me kpakple dziƒo ƒe dzidzɔ age ɖe me wòle Yesu ƒe ŋkɔme hei nu ka nu yiwo dzɔna tsã womaga dzɔ ke o tsã ne yina eklina nu dzana nyi fifia magava me ke o tsã edzana nyia age dze to me elabe ŋku gba nɛ ebe hei azɔ maga ge dze gɔta kple to me o hei tsã egena dze amewo ƒe amebeble yiwo asusu be do yiwo le tamo nyuitɔ anyi be ne to evɔ wònye be wole blem ye Yesu be azɔ ɖe hei mo amaga ge dze ame ɖeke ƒe amebeble me azɔ le Yesu ƒe ŋkɔme eye ame aɖe agblɔ bena o be kpeɖeŋu ɖeke mele asi nyo axɔnametɔ ɖeke mele asi nyo aƒetɔ le gblɔ bena ɖe azɔ ɖe hei tetekpɔkpɔ be dzidzɔa age ɖe me o tso Zaya me dzi le Yesu ƒe ŋkɔme eye wo xɔse la ɖe o wo xɔse la ɖe o enumakea ekpɔ nu eye wodze Yesu yome le mɔ la dzi ekpɔ nu megblɔ be o meɖuna woe le woɖuƒewo tsa le zã me magabe ɖu woe avi ɖe edze Yesu yome zi ɖeka mebe nu ya ke mewɔna tsa o eteƒe dzidzi nu geɖe ŋutɔ yi tome o fifia ŋku ʋu na ma magatrɔ yi nu xoxoawo gbɔ vi ɖe awo edze Yesu yome le mɔ la dzi meyi ɖe xɔlɔ xoxoawo gbɔ
hawo alo subo ho gbo enyade levana wo Zaya me mebe Zaya me akonya tepe ya le Yesu pen come nku ne hule Zaya me de popo ne swasio agbeye ye ne gedeme o nokunu ne swasio nokunu ple jesio ne va me now le Yesu pen come azon nous c'est amenu veve nous teteo benatie Yesu yo me la le modia nous sema academeo cho Zaya me dia aje Yesu yo me me nya ma je Yesu yo me somebody say it aloud amare blessed ma sebe ma je Yesu yo me nous ton liaison nous ton lia yenye nokono na amesio kata le mawadim yo kwajise nokono na meyo kata nye maujila yo okwapeto ajise ameyo kata le bablate ye ele japetola ye kpo ale apetola bunkuna nkwagbato ovo ato toyoyolina ameyo kata la petola ji ya global peto wena mebubu o ya ha wenam azo esiken la petwa jima pe o chiblibo o lubomblibo wo susu kenkem abe eya me jibe ma wane wonam Messiah me apetwa ma donu pemona o be ma donu pemona o Isaiah tabla ton voiton beaucoup amaden ebe mi di Yehowa esi o gale kaklakbe wo la be die la be yenye mi ape khona meto mi di Yehowa nke kale si o gale kaklakbe ebe mi yue la be nye nukunu ola ambe sike wana nukunu pe jesi o le nya pakbe me ebe mi di Yehowa eye mi yue esi me wo cho kui fe elle coupe now amebuo le koe nukunua elle kasi amebuo elle trois mots bagbe eye game asuana wo ha bapeto na kasio wa tro eye na diapetola le kapopo ya me mano abe Pharaon ne o. Before you even know what I'm going to say about I said, you will not be like Pharaoh. Moses asked him, the frogs covered the whole land. Suffering the plague, the frogs, elle avait popolole do patame hogame duame baja pepti de pepe ayo yo Moses be Moses I know your God menye be mawa maugae menye be mawa wana nu kata to gbera ne o mawa be na wade popolo ya ojo le duame ne ma vo wade da le nye dukola dome wade da le nye piasa le nya gbeme ye Mose biye sebere Pharaon le kaye na jibe popolo o na jole duame ma ha no kaye wo gbolo me be nya ka odon chi ne ebe cho Pharaon popolo wa olompodo na onya wa popolo aya olompodo na wa onna be nu katanle hanya olo nyonu na wa enu ya joy ama jole drama polo now you have the chance aye monu popo la si o swasi o bo de popolo ojo a Pharaon we kai na jibe wa da popolo o wa lo ojo ha everybody tell me what egbo enyaka odonu ha. Wasn't that foolish? Ebe cho de benye adafanu na ima akpokpolo o yo le podona wa nyame jibe numo yo katan le chaka gbenya Isaiah me wajo Isaiah me walajo
me dit bena abonsam pe ame dodomo yo kata le do plakatie ma one lo agbawa jo zaya me zedeka ye ma no abe Pharaoh ene o to be as foolish as him. Awo adavanu ano gbogbo be Another night was Satan. nye kpakple Satan nyaga mlo anyi zaya me kengboy je kple amewulawo nyaga no anyi ameblelawo nyaga no anyi ke vide ma no anyi kpakple fiafia vide maga no kpakple vide me ame mai le gble do me abe ya no agbo vide a ebe me ji apetola esiwo gale gaglagbe egbe ye mi ya apetola benko nya US ko gale pipe koko la swasi ogbe do yo aswasi ogbe no kunu aswasi ogbe ma openu sen agere wa gbe me fiesia ma opa menu pepe ma opa domenyo agere wa gbe me saya mele Yesu Kristo pen come ele benya chapetola kekpe amandre li ale kenya wero ebe na me voni ne dasi lepe no fowo unchi e go me kwenye be apeto o me wadapa nu ocha ma dasi adapa nu ona unchi me wona nu vocha ma dasi nu vonye unchi me nona agbe bada agbe vlocha ma dasi le nu bada pe nu vlo on Yesu me twa gbenye now nya peto pe de la nam ebe na eyame vondi ne dasi lepe susu vonu wa tro de Yehowa nu ekema jipoma wuya akpo noblanui ne mau akpo noblanui ne akpo mblanui now yebe mle papo nyi mle papo mavo elina mo katan me yo katan yo penkoa apetola akpo noblanui now ela benya pe nouveau nya pe mawa etua nouveau kena gede acho nouveau ke a kolo nouveau yo katan ne wo akloda le nchiole Yesu pen come pokpe ame woa ye globe la bena alesi chi jaja ple sino jana chochipo eye mega gbogbo ayina ola ke bom o de achi anyigba o nana wo mianu ke vanu eye o na nuku fala nu fala kla bolola ebe nenema kenye nyenya si dogocho nye numela ano ma gbogbo ava gbonye fuflu o doyoyo pe nya ike semne le zanya mea awo dola gbomegodo ku wola vupe nya ya ela wo dola gbomegodo nukunu ba gbososo be nya ya ne wo dole wa gbemele Yesu pen come ebe ma gbogbo va gbonye fuflu o negbe deko wawo nye lolonu awo mebe negbe deko wawo nye lolonu esemaunya khonya jise ekade nyamaji edo kakade ji be mawe fonu ye mau penyaya avamela ne vamela wa gbemele Yesu pen come ebe awo nye lolonu eye wa wo no sigbe medoida do ha fi maunya awo nu nyele wa gbeme saya mele Yesu pen come mebe de kpakpo be nyaya awo to la gbome fiesia le Yesu pen come doyo pe nyaya awo ye pedo la gbome le fiesia nukunu penya jesi pe nukunu penya ya awo ye pedo la gbome fifly le Yesu pen come me kwese ya me kwese nukunu ni na me yo kata kwese la game asuazo tika ore bebe game asuna wazo la bebe towo abe game avado
every sin. Atsɔ nonu you ever vɔwo committed katã ne wɔkpɔ la ke in o. life. He'll take all your guilt away. Ate wò fɔ He'll bubuwo take ɖa. eternal everlasting joy Eye away woaɖe from you, and he'll make you fɔ a bubuwo child katã ɖa le of dziwɔ God. awɔ Name nazu will be Mawu vi. written Woaŋlɔ in wò the book ŋkɔ of life. ɖe agbegbalẽa me le dziƒo. Where is he? Fika wɔ ame ma ɖe hã. Where is she there? Fika nyɔnu ma ɖe. Amen. Amen. The Lord has located Aƒetɔ you. la kpɔ wò le afi ne le ɖa. Fika ke ne le wo. Heads bowed, and eyes Bɔbɔ ta. closed. Na mia The ŋku. day of our salvation. Egbe nye wò xɔxɔ. You will not miss it Gbe. today. Egbe nye wò xɔxɔ gbe. Whosoever Ame sia ame shall call si ayɔ on the name of the Aƒetɔ Lord la ƒe ŋkɔ la shall akpɔ be saved. ɖeɖe. Your name is about to be written now. Mawu le dzra ɖo aŋlɔ wò ŋkɔ ɖe agbegbalẽa me. He's holding the heavenly pen. He's waiting for you. Ele kpɔ mɔ. As you just indicate, Lord, I want your forgiveness, Gblɔ ne zã ɖe be Aƒetɔ. remission of sin, Medi be nàtsɔ nye nu vɔwo cleansing, kem. blotting out all my Na iniquity, klɔ nye nu vɔwo katã ɖa le nu nye. from everything Medi be nàɖem that held me down tso nu yiwo in the katã past. blam. Now, Wɔm kluvi le asi me bɔbɔ ta. Fika ke ne le fifia. Se mawunya ya le radio dzia. Fika ke ne le ya. wherever you are, Kɔ asi ɖeka ɖe dzi. you're calling upon the Lord Na yɔ Aƒetɔ la be ŋkɔ. while he is Fika ke ne le wo. Ele aƒe me wo. Ele ʋu me wo. and you're not saying Ele anymore fika ke ne le gaƒoƒoa me. Se mawunya ya la. old tradition, Bɔbɔ ta. old Christianity, Akɔ ta whatever akɔ asi ɖeka ɖe denomination dzi. will save me. You know, Menye tsɔtsi ye aɖe o. only comes Ɖeɖekpɔkpɔ. as you give yourself Kristo ɖeka unreservedly ye unto nana me. Christ, the Lord, Kristo Savior, Aƒetɔ la. who has paid De la the yi price. ke xe fe ɖe tawɔa. Wherever you are, Ye aɖe o. just raise up your Fika hand ke ne le la. here Kɔ asi dzi. in Lagos, Eɖanye there le radioa dzi ɖaa. there Le lua in me. your nation, La and fika there ke online, miele anywhere se you are, Mawu just nya raise le up your gaƒoƒoa me la. hand. Say, Lord, Mikɔ miaƒe asi open dzi. enough to call him Miato Lord. ne Aƒetɔ. Aƒetɔ. I worship him as my Lord. Masubɔ Lord, o. I Abe surrender nye to Aƒetɔ him ene. as my Lord. Metsɔ Lord, nye agbele I na o. believe as I make Be matrɔ zu you Lord tɔwo now, keŋkeŋ. you'll not reject me. Just Aƒetɔ raise up menye your be meva hand, gbɔ wo la. and the Lord Matsɔ ma himself, ƒu gbe o. in his goodness, in his Aƒetɔ la love, le eƒe lɔlɔ̃ me. will forgive Yeƒe you. If you dɔmetɔtrɔ me raise la. up your hand, please Akpɔ stand nublanui up. na o. Kɔ asi Anywhere dzi. you are, you are raising up Yi your ne kɔ asia hand. dzi vɔa. God bless you. Just stand up. Azɔ tso Stand up tsitre. publicly. All Le those ame people sia me be ŋkume. received the salvation, the redemption. Miame yiwo katã le And dzi so publicly ɖeɖekpɔkpɔ. here, Le dzi xɔxɔ. Lord, Gblɔ be have my Aƒetɔ. heart now. Metsɔ You nye have my dzi will na o. now. You Metsɔ have nye agbe me na o. completely surrendered Xɔm. completely unto Tsɔ you. tɔwo Wherever you keŋkeŋ. are, Fika just ke ne le stand o. up. Tso. As you're standing up, tell the Eke ne Lord, tso azɔ wo ŋutɔ ke nu. Wo ŋutɔ ke nu. Gblɔ be Aƒetɔ nɔgblɔe. give up Aƒetɔ all my meda sins. asi le agbeƒoƒo nyawo ŋuti. Nɔgblɔe. Meda asi le agbeƒoƒoawo ŋuti. Unto the Lord Meda asi le wo ŋuti. Metrɔ ɖe nuwo. on a sacrifice Mexɔ Yesu Calvary. ƒe vɔsasa I believe le atsitsoganu la dzi se. are there Aƒetɔ to totally, menye be completely blot out all my transgression. atoto nye nu vɔwo katã ɖa le nunye. Metsɔ nye agbe na wo keŋkeŋ blibo. I belong to the Lord now. Aƒetɔ metrɔ zu tɔwo tso fifia dzi yina azɔ. Meda asi Present, my future le nye agbeƒoƒoa nu. to the Lord. Metsɔ agbe manɔ fifia Even kple tsɔ yi la vava katã da asi saved, me na o. I believe. The grace of God Na ma woame in nu my veve life now to continue ne to live ma a akpɔtɔ different life, a new life. adze yewo I me believe now. anɔ yewo me. Yesu akpe na o. Name we Le pray. Yesu ƒe ŋkɔdzie me be mi do gbe ɖa le fofo. We thank you Míeda akpe na o. for all these Ɖe who have come ame yiwo katã va to you. gbɔ o.
fiensia salvation, be for na forgiveness, deyo for the blotting out na tso yo be nu vɔn ake yo All the aklɔ yo past pe until agbebadawo kple nuwɔna Lord, koko la le yo wash them aƒetɔ me do gbe da be as white as snow le tsinawo wa in fu Jesus' name. abe detsifu ene le Yesu ƒe kɔme Take the guilt of sin away. de nu vɔn be fɔ The bubu da le wo punishment of dzi sin away. nu vɔn be togekea The de pain tso of their evil life. woƒe Take everything nu away vɔn from ƒe their lives metsonuwo in katã Jesus' name. te da le woƒe agbewo me le Let Yesu the ƒe ŋkɔme peace that comes mebia from be salvation come into their ŋutifafa hearts now. yi ke ye And the ɖeɖekpɔkpɔ joy of tsɔna vana salvation in every heart, ɖeɖekpɔkpɔ be every life dzidzɔ la now, in wo katã ne Jesus' ge ɖe wo me name. azɔ le Yesu ƒe I ŋkɔme pray, Lord, medo gbe ɖa ɖe wo ta grace to live be wonɔ like xɔa me nu veve Christ wants them to ne live. woanɔ agbe To grant yi to ke everyone Kristoa right now. bia tso si be woanɔ Thank you, Lord. akpena wo be ne wɔe na Thank me you, sia me Lord. Yesu akpena Thank o you, Savior. dela akpena o Salvation has elabe come. wo ɖeɖekpɔkpɔ la Jesus' esu wo si bɔ name we pray. Yesu ƒe ŋkɔa dzi ye miedo gbe ɖa le Amen. gblɔ nam ɖa be God bless you. amen Please Mawu keep on yra o standing. Our counselors are nearby. ke miate ma And they'll yɔ take nenye your be wotrɔ ya ne tsɔ details. agbewo We le are na rejoicing Yesua with you ke that dzi le now dzɔ mi you kpakple have wo the Savior of eye the Lord. ete ma You yɔ have the salvation nɔmba of yiwo the Lord. miayɔ Keep on fifia standing ale bena nate ma till adi they ɖase give it to eye you. woate We ma call on our ase ŋkɔ o moderators to ale bena help us woate ma handle kpe ɖe ŋuti o na this li counseling ke session. le aƒetɔ Then we Yesu come ƒe mɔ ya back. dzi Don't miate be ma moved yɔ yet. Miracle on the way. nɔmba yawo yiwo gbɔna Amen. Amen. alɔfa asieke Miracle on Voix the shake, way in alɔfa Jesus' shake, name. taflati bla asieke vɔ asieke bla asieke vɔ asieke bla tɔn vɔ adɛ kple bla andre vɔ atɔn 99 99 36 75 90 27 34 87 Come to you now by members of the choir, please. bla quickly asieke join them. bla Quickly vɔ join andre them. bla tɔn vɔ If you ne have bla nyi received vɔ Christ andre online, ke nɔmba yawoa please, miate ma you yɔ can fifia also fill the esi me form. ke mianɔ dzra ɖo online. be zã ɖe ya mawo ƒe amea ela trɔ va la There is a do gbe phone ɖa ɖe number you mia can ta call akpe online. mawu eyra mi lo. You will see it on the screen now. On your screen. Let's be fast, let's be fast, let's be fast. Counselors, be fast about it. There is also email address online for online people who gave their life to the Lord Jesus Christ tonight. For SMS, WhatsApp, you will see the number on your screen. Call this number 091 544 49263. Again, the number is Mi gblɔ be miame yiwo katã 091 544 49263. If you are watching online, you just gave your life to Jesus. It is the best decision you have taken. Welcome. You are here. You are giving your life to Christ. It's a beautiful decision tonight you have taken. Brand new life, abundant life. Guess what? Miracle is coming your way. Don't go home, don't go home, don't go home. The man of God is still coming. There is explosion of miracles tonight. Day one explosion. You will catch something tonight. I will catch my own too. Together we will testify. Let me hear your amen. Counselor, be very fast about it. We have limited time. Let's be fast about it. Please, if they have not reached you, don't sit down. Just stand up or raise up your hand so that they can reach you. As they fill the form, look at the name. It's better written in capital letters. Check the phone numbers. Should be 11 digits. Look at the address.
written on the paper very well before you collect the paper, after you have collected the paper from them. Check it very well. If there is a name you are being called at home or in the community where you live, you can put it there. It's to help you so that you continue in the Lord. The online audience, maybe you are in your room, anywhere you are, in the States, globally, make sure that you are doing what you are doing now, taking the names of the converts. What a right decision you have taken tonight to become a son, a daughter of God. Welcome. Welcome. Welcome to the kingdom of God. Counselors, we are waiting for you. We are waiting for you. We are waiting for you. Don't go home. The saturated miracles are coming tonight. Power is coming on you tonight. Healing is coming on you tonight. I will receive mine. You will receive yours. Deliverance tonight. Don't go home. The vehicles will be waiting. Vehicles will be waiting. Counselors, be fast. To my left, if you have finished, let the supervisor give me a sign there. In the middle, to my right, I'll be waiting for the supervisor to give me sign that you are finished. Let's be fast, let's be fast, let's be fast. Let's be fast. To those who gave their life to Christ tonight, I rejoice with you. I say, welcome. Welcome. Total freedom. Total freedom. Online audience, hope you are doing all we are doing here now, globally, in all the locations, outside, in the churches. This counseling time. Counseling time. Don't forget, miracle is still coming. And it is for you. Don't rush to go home. How can you run away from miracle? This one is bottom but blessings. Don't go home. December miracle. How will you end this 2021 without packed full miracles or blessings? Counselors, let's be fast, let's be fast, let's be fast, let's be fast. Let's be fast. Yes. And those that are praying, I love what you are doing. Continue praying. The power is coming. You will attract your miracle. Be praying. Be telling God, my time has come. My time has come. Supervisor, I'm waiting for you. To my left, in my front, to my right. Supervisor, I'm waiting for you. I'm waiting for you. Let's be fast about the counseling. Just take the names. Look at the names. Look at the address. Look at the telephone number, the GSM or whatever. Should be 11 digits. Supervisor, I'm waiting to see your hand up to tell me you have finished. Those that are praying, you are doing the right thing. If you have your prayer request, just bring it out and raise it up. Raise it up. Testimony will follow. There will be testimony tonight. Explosion of miracle tonight. It's your night. It's my night. Together we will rejoice.
Supervisors, I'm waiting for you. Raise up your hand if you are finished. Thank you. I could see that hand to my left. In the middle, the supervisors, I'm waiting to see your hand. Thank you very much. God bless you. To my right, supervisor over there. I'm waiting to see your hands up. Wave it at me. To my right, I'm waiting for you, please. Supervisor to the right. Thank you very much. Let's rise up on our feet to receive the loaded, packed miracles. Lift up your head, your eyes unto the Lord. Your miracle is coming. Explosion is about to happen left, right, middle, prayer. Miracle explosion. Miracle explosion tonight. First night. Join me and welcome the man of God. Praise the Lord. My miracle is here. True. My miracle is here. Testimony in your mouth tonight. Heaven is ready for you now. Your eyes are going to open. Is going to touch your life at this very time in Jesus' name. Anywhere you are, any country, any state in Nigeria, any state in any country of the world, or you are by yourself there, I connect you with heaven now, and when you hear the final amen, Papa, before you. You are the God that cannot fail. You've told us already that the promise is unto us. The power is for us. The miracle explosion is for us. And the healing, the deliverance, everything heaven has to offer is for us. Send forth your power, heal your people in Jesus' name. Lord, I pray, whatever the oppression, whatever the attack, cancel it now in Jesus' name. Brain problem, madness, Adavado, Susume Chaka Chaka, Madogbedabe, Teda, le Supan come, blindness, Nkuyogba, Apetone Kassim, Feflanya Vu, Nkumo Yogba, Mi Vu, le Supan come, Mayo Tony Toku, Mumuo, Konyabe Nukunu, le Supan come, Nutete, le Fodome. L'engbodome, le jime, le vetome, nous tete la fort, me dogbedabe, miad. Chola moba gbemele super commun. To madame pepe, yo la moba gbeme, yo na be cancer, yo na be abido, yo na be bokribe do, yo na be kotabe do, yo na be jofitobe do. Yo na be aklanbe do ayikube do katane vole Yesu pen comme VVCC le jime le ta le jime fume la pide pepe me biabe mi a vole Yesu pen comme fipode de pepe VVCC yo futo cho dade mi adia onu na sole Yesu pen comme
Apato everywhere. afisiapi To the right, cho dusiji to the left, vaide miaji in front of me. lenko Anywhere you hear the afisiapi sound of ke my voice, wole senkonye le receive kapopo yamala the miracle one now hobe in nukunuo Jesus' le name. Yesu penkome Online, meyo kata le every country, senkonye la the fisiapi message, le the radio illustration, ji the prayer, le WhatsApp you ji now. yo le segbedodora ya healed mi in hodoyoyo Jesus' le name. Yesu penkome Lord, Apeto let there be yi, confirmation to pe everywhere. eyo katanji la fisiapi Performance wo everywhere. nukunu ya la fisiapi Miracle explosion nukunu ne kakade everywhere. la fisiapi And the things impossible for man, nu yo possible megbeto for matema God, wo ike o do mawo it ne now, wona Lord. wena mesiame Confirm apeto na wa miracle vame nukunu ane vame na mesiame Jesus' name, le I Yesu pray. penko sese madie me dogbedale It has happened. e vame vo Check yourself. todo ki o to po find your na miracle kpo be mawu is there right wo now. nukunu de la gbe ozawo me Check up, check up, check up, mi check do up. nya do check ki up, kpo don't sit azon down, mi don't do sit nya do ki down. kpo Mean, ne the miracle nukunu is de there nukunu de already. jovo nukunu de jo la Your gbo me saya miracle me has been released. nukunu de jo la gbe There wo is me something le around you saya me now. mau If you are pe nusia blind, e open ko de your jiovo eyes. If you are lame, rise gbagbato up. nya be nku You vuvo couldn't walk before. mi so telefona ne alolo me kapo mo bia o ne mi ayo bla sheke voa sheke bla sheke voa sheke ke bla to voa den pe blandre voa ton mi te yo bla sheke ple bla be vendre bla to vo ne bla ni vo andre lia ne mi a nanya pe da se di o 99 99 36 75 90 27 34 87 Yo, la be nukunua e bato me vo nukunuo kaka le dua ma fisiafi nukunuo geda gbome la be mao pe nusea e gede dua me e geda gbome e gede khoa me e gede konji pa me e geda fisiafi e gede klinika me fire pepe kele se mau nyale mao pe nuse kaka da fisiafi ye nukunuo gangan o tojojo vo le Yesu penkome le Yesu penkome you come as you check up you see that as dodo ki o po na kpo be nukunua wa e va me vo le Yesu penkome nenye be nukunua e va me na wa alo e jola gomea non ba yo katamina so alome kapono mobiwa ne ayo rajua eye na dida se ne du kokatawa se dida se le gaglagbe be nukunde jo le pa gbeme le sayame ye gapopo ya mangulo be gbagbe de o ele jo la fisiafi e kakara fisiafi ma openu se e kakara fisiafi nukunu le jo le Yesu Christo when the penkome man of God minister, your miracle is there already. There is joy in the camp. There is joy in the camp. There is joy in the Alpha location, the explosion ground tonight. So check online check up. Your miracle is there. Is there. You can't miss it tonight. This first night is your time. Move to the council, to the interview. Move there, move over there. To my left side, they're waiting for you. I could see you going there. Don't go home. The vehicles will wait for you. Listen to the testimony tonight before you go. Miracles already happened. Check yourself. Don't be on lookout. Check yourself. The miracles happening. I could see young and old, adult moving there. Children check up, adult check up, men check up, women check up. I move to the interview now.
I could see some moving there. Join them, join them, join them, join them, join them. It's your night. It's your night. It's your night. It's your night. The miracle has happened. Amen. Over there. Amen. Amen. Yes. Rejoice. I could see you. I could hear the clapping. Continue. Bring him out. There is joy all over. Bring them out. 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 As we are rejoicing with you. Bring them out. Bring them out. Bring them out. Online audience. Check up. Check up. Check up. In all locations, check up. What we are doing here now, we're doing it over there. Globally. 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 Joy. Joy. Joy tonight. Joy tonight. Joy tonight. As you receive your miracle, move on to where the interviewers are. The mother of all crusades. Miracle night. Explosion night. Catch your own. It's happening. It's happening. It's happening. It's happening. It's happening. Power. Power has been released. Explosion. 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 Once you have seen your miracle, move over to the interviewer. We are waiting for you. 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 Any child that has received the miracle, the mother or the father to go with him or her to the interviewer to confirm. Today, your miracle is there already. Your miracle is there already. I could see you moving to the interviewer, to the left of the podium. Move over there. Move over there. Yes. Continue clapping. Continue clapping. Continue clapping. Yeah, there's joy. There is joy. There is joy. It's happening. It's happening. It's happening. Then it's happening. Bring him out. Bring him out. Bring her out. Bring her out. We will hear your testimony tonight. It's a night of testimony. God is glorified already. Power has been released. Power has been released. Can you see that? You can see them moving. Raw miracle. Raw miracle. Raw miracle. Raw miracle. Yes. It's happening. It's happening. It's happening. It's happening. Jesus, the same yesterday, today, and forever. It has happened. It has happened. It has. Bring him out. Bring him out. Rejoice with him and bring him out. Bring him out. Bring him out. If you are far at the back there, they will lead you to people that will carry you there to the interviewer. I could see the miracle myself. Move over there. They are waiting for you. They are waiting for you. Be checking your body. Be checking your own body. Be checking your own body. Be checking your own body. Power has been released. The power of God has been released. Miracle everywhere. All by my left, by my right, in the middle, at the back.
Come out, let's rejoice with you. Come out, come out, come out, come out. Let us celebrate you tonight. You will carry the miracle to the new year. Permanent miracle. Permanent miracle. Permanent miracles. Check yourself, check yourself. As you are rejoicing, as you are rejoicing together, check yourself, check yourself, check yourself. Miracle explosion. Miracle explosion. Don't forget, I need to tell you this, for all the converts, tomorrow morning there will be breakfast with Jesus by 8 o'clock in the morning at Deeper Life High School. Oh, 8 o'clock in the morning. I will see that miracle. I will see that miracle. I will see that miracle. Praise the Lord. Praise the Lord. We are waiting for the miracles. We are waiting for them to come and testify. Let's continue singing. Don't forget that we breakfast with Jesus tomorrow morning, 8 o'clock in the morning at Deeper Life High School. All converts. All the converts of tonight. All the converts of tonight. And every morning, like every morning, Saturday, we'll be having breakfast with Jesus. And don't forget, every 5 o'clock in the evening, every day, we'll be on this Alpha location. Continuity. Don't go. The Bibles are waiting for you. Don't go. We are waiting for you. Xavier, send them over here. Send them over here. We are waiting for you. Online, audience be checking. In other locations, globally, be checking. Raw miracle. Raw miracle. Raw miracle. We are waiting for you. Xavier. Bring them over here. Bring them over here. In other locations, in Africa and beyond, Europe, we are waiting. We are waiting. Interviewers, please be fast about it. Join them, check your body.
Lift your body.